Hello gagayam, welcome back to Manipod ka ni Kabsat Pabling. Saan napod no nagantintay idramay tangam sakbay na makablawa man pa ni Faye from Riyadh, Ferdinand Flor, kani Joselito Madriaga. Kastimanti ko na ni Kabsat Pabling. Dear manang biyanang, idi kapigpig saak nagagetak ngagtrabaho iti daga. Da kami iti asawak. Ket no damat gadan mi, idulin ko takayat ko tagurnong iti ado a kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mga 919, nakaluto akaon. Anyat linutom lakay. Ay, katin na po'y agdepot na pala iti asenta na gawat ita. Nah, naglako tamot iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Ay da, di ka man matagbalin na barayuboy, huwanay. Iso nga awan aasinson ti biyag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apan lagi maot ti araramidag? No di kat panaginot. Kermot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumutan ti panagbalin mo akirmat. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginaw. May mayat no ada kwartata no nakapsutan. Tapno manangdang tanto daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mangnamnama kadag iti anak ta. Kababain. Nasingpet dagiti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Malah mangantakid din. Agsidata iti target. Naimbag to na no, makaurnong ta ni Tiano a kwarta. Tauray agbyag tantaw nakaslad doon kan dunya. Ayan tay natang aday tilamisaan aya, tay isun tilutwak. Awanay, inla ko kaon, tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni nating ita. Isa di ka basta mga iti mula taan natin. Imbes asidain ta, ilako takiday, tay supay may nayon iti urnong ta. Ay na, nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang yimot mo pa yan. Sana panagimaot, panaginot ter aramidag, sana panagimaot. Datanto matla adu at mairanod bakay. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo, ito'y ginatangkaw, tayo nakagpulisan. Dagaangin na, ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mo't. Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamutan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo't ito'y pinalingkim. Mala, mangan kayo laang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, awan man tan masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami ngagtrab-trabaho. Ilumang namot ipagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam iti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga laan. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matun. Nakaimimutan. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud ana imped. Ngam ti kunayo apati sidaan kat yemot na ay madimot ti na ti kasta nanang. Kasano pumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga rod ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Paset nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutab nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon ti gagatangan na nukwa.
Hay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, ken shampoo yo. Ay, ang mga no pati toothpaste kat awan. Ay talaga nga awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to ngiwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansyak. Isa mga ramidak manan iti sa balay. Manuturnong mon aya. Ay, jakabaw. Basta adumutin Ang kurang pa dayay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibangko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibangko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabangko ka nga road. Saan? May mayat iti balay a pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiar aramidin nyo. Pudno aya nagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat di inayaw. Agin inutaklaan. Barayo boy nga minjay inayaw. Di kayat nakit gatangan na amin na kayat na. Nga uray saan mo't akasapulan. Una, ngam agsida kayo mo't itinasustansya Uwantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga min ti awan urnong na. Nang runan mo kaste mapanan ti edad. Awanen ti rumbang ayurnungan nyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo mo't baybayan no bilang. Lalaka ti agsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngaminto na datayon iti sitwasyon. Awan lat ang mukaon. Isa narigat ni Mang Namnama. Agyaman naklangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tay na kunakaon. Awan kastay agsiguradaw. Isa masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay. Nakadasara kaon. Mangan kan tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Ay, sige, mapanak kaon. Madlaw nabisinan kayo Ay, wana atanay. Kagap-gapo mi ijay garden. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin mana ijay imparada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dipalan mi itin na poy. Anya? Uray kumano palubusan na ngagluto iti sidak nga uray puro anateng laang. Hanggang kailalaan na mutala ka nateng. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mga hindi kasit gan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo dito'y. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung mutin ti ugali jay amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, saan tagungot. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayati kas diyang aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan yaw nga mawam madangdanggan na. Natangkin lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanentangay na paoy. Kanentang tao no pangaldawain. Kaya saan tang tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya? Ay, unay mo ta pa ng parparigat mo kada taon, pablaing. Maulsar ti tao, iti kastang aramid mo. Saan mataasi ka ti agdayit? Luata. Ay, ala, tarumwarak nga rudbiit.
papanamanan. Apaya basta simpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulser ti tao itararamidan di amayaw. Mabagbag tit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, Aldo. Mangyawid kayo tungarod iti masida, tapno adda sidaan niyo. Kan mangala kayo ti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na ya. Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Jay labo ka labangaws, kan karnay. Wen, adapay laok na abagas day jay. Ay, inlako kon, Aniya? Apay nga ay kaintad dyan naktaday jasidaan ta. Unay kamot ta nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan, baka may ngamin ni kumparik itay, nakita na. Idi imbagak alakaw, ay ginatang na matadagaws. Sa nabalay, ta inayon ko iti urnong taday jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Rineing nakaday, wanay. Wanata, mabangbangungot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyamanak bakay. Agyamanak ta rineing nak. Apayaya, anyat na itagtagainap mo. Dandani mabangungot aksan. Gistay ipankon bakay. Apayaya. Nailungunak ka naon. Kito may tayabak kanon iti tangatang. Dandani sumangpet iti langit ay ni diriniing nak. Ay na, naimbag ta riniing nak bakay. Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ang jakin kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo tanti na tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainap mo. Agpaison samod na di bakit. Umadanin sabot nga agpaison ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man iti silid ta. Adaramitag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta. Mabit lang, ta irwar ko tay karton anangik kakiti kwarta. Nay, apay, binatak mo na ayatay alkansyam. Wain, inkabil ko nito karton ti kwartata. Ay, kita man ay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adda sagsasangagasaut. 5 gasaut kan sagsasangaribo pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Intang arod ibang kuday Delikado no dito'y latan balay ti pangidulduli nam iti dayta. Ay isaanan, usarin ta dayta uy. Igatang tayo ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Pusto pa na tatrabaho. Aginanatakit na inta nakapsot tan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inal daw mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga minti pagbambanugan ta. Saan itan, ta nakaurnong tan. Padasin ta magtagbiag akas ladon kendon ya. Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Ta damot kwartata nga aramatin ta. Kanen ta amay na akayat ta akanan.
Gumatang ta, tinapintas akagawaan ta, kina dumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko kan ka pableng. Ne, aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, Juaning Bakit. I love you. Mwah. Ne, itaman pa, malagip mo ti anniversary ta. Ay, maliplipatak pa'y ki dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Ah, Agpasken ta diti balay. Gumatang ta iti lechon, dakkel a cake, ken agluto ta iti daduma paya sagana. ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Ah, Intalamangan ijay plaza na, isupay ti matipid ta. ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadang arudan kwartata. Anya, Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Takalpasan na. Inta gumatang iti mailuto asagana baka eh. Ay na, nagdakkel mo't alitsyon daytan tatang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na maigatang. Kanuray di cake. Nagdakkel di ginatang siyo tatang. Uwan, atap no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makaanan. Mangan tayawn, tanay mabisin tayawn. Aldawain. ay pableng, husto daytan. Nagadulang arod tikinan mo itayan alitson kan cake. Sa itamang mangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Sa itakla makaramanmanan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Wanay, agring ka man. Wanay. Apay ay alakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel ko. Unay ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi. Nakaro sakit ti tiyan ko. Nanay ko, Anya? sakit. Ay, kasalaw. Kabaalam ka di pa. Iwan mo saanan. Ano saan itaray da ka ni Diyo ospital? Ay, di ako nagkabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na sa ospital. Tatang, nangyayumot ti imbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yo. Juan Brenda, nangagaw. Apay ngay akas tiyay. Nagadumot gaya man ti sakit mo lakay. At da sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado ka no pa iti bato iti kidney. Kan adda pa'y gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Nana. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunag yu idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunag yu ita, tatang. Iso apilyin yo, dagiti ipapaunag yo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Niyamat na itay itid makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin anasam 8 bawal. Ay. Masapul a puro natural ang makanti ipaunag mo. Unay matan ti kastaw. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo't kahayaman ti may parit.
Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kasta, oy. Pagagas mo malaang ati urnong mo kwarta. Bambanong. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya ngay, gapoy tinalabos sa panagtip-tipid mo na daan ka ni ti sakit. At dapay gayam ulcer mo. Agasam ngay day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensyakan ba kahit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta. Iso ka day atong galpandangan iday kat rumrumwar ka ba kahit? Wan, tajak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry ba kahit? Manyangay di si kamo lataglak kami ti kasta nga aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi kamo talaklakayan. Papanam ko naing. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo kano tay balasang nga anak da. Nagpartida kano iti baka kan baboy. Adan sapay kano kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. Iso adi ka umayang tamang ano masulisog ka mangan iti maiparita kanam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan? Inton kumaro ti sakit mo, ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatag, iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama, kagudwat ta sa laang. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbyag ka pa itinapaot. Agpili ka. Siyempre, agbyag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na, nagiti bawal kan ka. Sige, mapanakaw. Inanusak tinag-diet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko, aging nga ngayon inot ang nagsubli ti pigsak. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong kwa kwarta, naibusan ta iso tingkat gatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas aklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumetlaeng, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kabsat manugayim mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti maysa kabsat manugayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para iti script, kan para iti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello everyone! Naimbag nga oras yung manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Berto saan napod no anagan tintay idrama. Ngamsakbay na hello mampay kini Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Susan Ronquillo, Ma'am Jasmine Rivera kani Ma'am Cheryl Wakit. Naragsaka baro atawan tayo amin. Kasi mantiko na ni Kabsat Berto. Dear manang biyanang, istrikto ak nga ama. Ti kayat ko siyak tagpili tagbalin nga asawa dagiti dua nga anak ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nay, sino day takadwa masimbang put alfe? Nobiyak tatang, eso ni Julina. Julina, ni tatang ko. Naimbag nga oras yung tata. Nay, kaano pa'y nga addanubiam alfe? Kan nakamamwam kinkwana. Pasrikan da kami pa'y atatang, ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, alalala. Sumrek kayon. Anya, nukasta, makalawas yulaeng nga agayan ayat. Wan tatang, Nakaamwam kinkwana ngay. waitress iti may sa restaurant tatang. White rice. Ay sos,
Saanan no kas lang. Awong panagtalag ko ka nagita trabaho. Ha? Tapay mo, tatang. Dakla restaurant niya pagtrabaho ni Jolina. Ay na, uray man katakila na restaurant. Adok ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsirpatin ko na. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanin anasinaw. Ha? Madlaw launa iti panagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidi pa no saanin abalasang tinubiam. Ha? Saan mo't atatang? Unay kayon aya. Advance la unay ngamin ti panagpampanuno yung may balasang ni Jolina. Nalakalaag ti mga ibaga abalasang ti may sa tao. Nang rona, kitnabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amum ayat ti family background nan. Uwan, tatang. Takanayon ng istoryaan day ta. Nalaka ti agin sisinaw kunak nga raw. Ay sos, Alfay agridam ka ba raw? Di ka agayat adagaws. Paliiwam pa yan imbag ti background na. Ada mo gaya man nobyan ni Alpi nga po ko. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ti girlfriend na. Huh? Anya mo na dyan nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin a nobyo na. Ha? Pagkuna mo nga Bertaw. Ay na, madlaw ko, ti panag-isam, kin panagnana. Kin iti kurti ti pamagina, madlaw. Ano ya? Isodyak kaya daya babaya pare tapu ko yaw. Ibagak ta sinaan lang daya babae. Sumapul iti sa balay. Daytay na sinaw, kin awan pakasarsaritaan na. Nay, apay nga ya kasta ti bagbagam. Apay si katagpili tagbalin a nobya janak mo. Kat saan mo ta si kati makinobya? Pagribengak anagan ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apu ko yaw. Tanarigat ti mailawan. Wan nga madre ti napili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao ta. Di mo pa maamaw. Ay na, amok ti ugali wano galad ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis ko na ita, nanang. Aniya? Sika, tsare. Di ka pa'y lamakinobnobyo ah. Enjoy yung pa'y ti kinabalasang mo. Kinapudno na, tatang. Adan nobyo. Nabayagan nga adan nagkinaawatan mi. Sanya. Apay, asino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Goriaw wano ni Judas? Awan kadakwada, tatang. Ha? Asino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan? Saan, tatang? Taga sa Bali a probinsya. Saan yung am mo? Anya? Apay, sa dino tinangariman na king ka. Apay asan ngayon imay dito balay? Kwa, iti social media, tatang. Anya? Nagawan kit ababain na day ta alalaking? Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kit si kamay, darasudos kamot ta. Inaklon mo latat. Nga uray di mo maunay ang maamaw. Am-amu kung tinubyok, tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga amu kung ti ugali na. Nasingput ni Romulo. Nay, patinagan na saan ang mapagtalkan. Abay manon. Wala, taadadwa nga amok nga agnagan iti rumulaw. Pasig da atikbaw. Ala, di yung ipada tinubyok kadakwada. Nagan laday ta. Sa bali mo ti ugali dyan nobyok Nagsingput unay kanyak. Day ta ti may saan nga yatakin ko na, tatang. Nalakati agpamarang kunak manayin. Nalakati agin sisingpet. Nalakati agpamarang abaraw. Nga uray adan asawa kin anak na. Sinaan pala ang tinubyaw. Tasak nagsapol iti pakirilasyonam. Anya, ay, manjak. Adayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayatek. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita na tatao kin makasarita. Tsare! Kat ikuyog mo dito'y balay, ah?
Tapno awan maibagbaga ni tatang Chari. Kantap no maam-am mo naman. Madanagan akmat manong. Amangan no pabainan na tinubyok. Akas iti pa ng pabain na itinubyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko ta amangan no ma-offend. Ay, grabe nga rod aramid tamata. Ibaga nalatan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan no makapasakit ti bagbaga na uno saan. Ay, wen nga rod ah. Isu nga alanganan nak no ikuyog ko diti balay ni Romulo no saan? Di na kamula sardangan ni tatang. Aging gadi mo yam amo tinubyong gangkwana ading ko. Iso ana say-saya at may pasyar mo diti balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Iso ni Romulo. Romulo, iso ni tatang ko. Naimbag nga oras yo, tata. Anya trabaho rumulaw. May sak mekanik ko, tata. Ken agbabay en silak itilugan. Isumay lang nga dalugan mo Sikan handay di aginatang mo niya. Wen, tata. Mayat ti dalugan na niya. Taure ag susukat at checks tiluglugan mo. Ha? Tatang, anya kay kadi? Panawan da kami pela dito, Chare. Tada kami pela tagsarita dito inubyam. Interviewak ana imbag to inubyam. Ngagnagan iti Romulo. Nay, apayadri ka makay na Charay. Pumanag na ka dito likod ti balay. Kan di mo tada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanaganak. Nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon nak mo ni tatang no masidugak. Aniya! Madanaganak lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kankwana. Ay, na. Kasaritam tulatan din obyo manumalpas dangag sarita. Ibaga mapasinsya na tamayaw. Tano ay ayatan na ka tinobyo mawatan na ka. Kababain nga rudar aramidin ni tatang. Api nga minakasjay ti amami lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalaing agpabain. Kasjay nga rod matugali na. Kanayon ko matabagbagaan nga mawanlat tamad denggan na. Dinak nga minipangpangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanyak ni tatang yaw. Ay, madlaw mat lola. Ngam no agsasao kasla na hustuan. Nakaisi strikto lang unay. Napilit agbali na kaayan ayat mi. Huwag nga rodra. Kunamalan. Inakman la si Bugana. Nagitay mura ka sabsabong. Chare, sinaam Genobiam. Apay ngay tatang. Agtuok kanto iti sidong dayjay. Tamadlaw at chikbang. Anya? Ay, saan mo't Nasingpot ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin lang dayjay. Siyempre, agin sisingpot pa ita. Tanabiit kayo pa. Ngam no agasawa kayo. Rumwarang tipudno nga ugali na. Tatang. Sinaamong itatala sa papay. Manjak. Ay ayatak ni Romulo, tatang. Sinaamon no kunak, sinaamong. Maminsan kumalaang tisaw. Ha? Alfing, sinaam Genobiam. Apay nga sinak tatang. Kat agin inayat kami. Basta sinaam tadak kaya taparaking ka. Di mo nga minammo timang kilatis iti babae. Isu asyak tagpili iti paraking ka. Anya? Naimbag pa ni Martina kalugaran tayo Tabadlaw alasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naima. Panagnanalang kay madlaw nga inosente a babae. Isu tarmam. Tano kaya tinna ka. Ikasal mo adago sang. Madyak tata. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayatin Napintas Mike nga uray mo rin Kan sigurado adina kanto isukat dayjay tana imma a babae. San akas iya nobyam. Madlaw a playgirl. Madlaw nga easy to get. Ni Martina Talbam. Diyak kaya tata.
Ni Jolina tayo ayatak. San man anatangkid ti ulom Alfie? Ibagbagak ti pagsaya atam, ngam di nagdenggan. Siyak ti matungpal, sinaam ti nubyam. Ta saan nga iso ti tipok aparaking ka, period. Kanyat plano yung itinubyom, Jari. Plano mi kumantag kasar manong kasjay mo ti ibagbagan ni tatang. Uray da kami nga rod. Gayat min tagsimpakin ni Jolina. Kam ni tatang mo tilapad. Ay, agdan na kamin ka ni Romulo ngam agkasar kami pa'y manong. Ag secret marriage kami na. Uray da kami. Kasta mo tindaramidon mi. Tapnon na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tas sigurado mo't papanawon na kami ni tatang no isang put ko dito balay. Wan lumasin tayo, takas jay matlaang ti ugali ni tatang. Saan suportado kadatang anak na? No si bibiyag kumapay ti inata, sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutay. Di tamot nakitkita ti inata. Tas sigun kini tatang. Ubing tapay kanu idinatay ti inata. Basta, marikriknak, nasingput day dinana ang manong. Awana, nagitianak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan datan, takasanaw. Nakaisistrikto ka mga min kadakwada. Sana siyak na hindi problema nanang. Isuda, sukir dakit di ang anak. Sikatay anti problema, Bertaw. Istrikto ka nga min. Anya nga di pinanawan dakan. Kita lang di pagdaksan ken pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam ngam ti sana na sayat kat ti panang hus-husgam iti padam maltaw. Nagsasao ka. Kung namalan na dalus ka, kasla na hus-hus tuang kamot. Ha? Nariga tagin dadalos. Tasana na sayat ti kasta. Kababae na nakaw. Eh, agsaukay man ako nanang. Kasladaman kayat yung nga ibagan. Tinapalabas, kit napalabas Saanin ang masapul nga ungka-ungkateng. Kawam mo timbagbaga ka nakaw. Amok tingat yung asawa nanang. Saan ka minal, tabno jak masiraw ti magbagayaw. Tatay Pilto, nagdamang sapsapol ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Jakman amaw, babae man. Katawanin niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya? Ayan na. Nadigistore tata, pinanawa kayo dyan. Sa di mo pailaing kuyog dito balay ilyong. Ay, kuyugat tata. Kuyugat ka. Jak ngamin na mo Di mo pailang ngamin kuyog dito. Mabanog ka na. Ayos lang, tata. Basta ikan nakitipang datang ko iti sardinas sa sida ka. Ha? Lalalala. Ingka nga rod kuyo ganay. Taikan ka iti kwartam no madamdama. Tata Bertaw, isa ti magbakak. Ingkuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita! Kumusta, Berto? Apilanda ka. Umay kumustaan ti anak ko Nabayaga panawen ajak nakikita. Time panaw mumot ngamin idinag-chicks ka. Ha? Ayos lang anak ta. Awan problema. Kan awan dito'y balay. Pangaasin, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanyak. Kayat ko makita kan maam-am mo. Ha? Pastrakam ni Rosita, Bertaw. Dakulan ta anak yaw nga may paidam mo pa'y lakade nga ginggay ta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak ta tagawid dito. Anya? Inak? Di mo't kunayo anatayan ti inami ka ni Manong Alfie?
kwa, ede, Una yan. Takas tapay gayam timbagpagam iti anak ta, Berto. Si kalangaro din tinagbasol. Si kapay ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Tatang, anya ti kaya tasawan da ito eh. pakawanak anak ka. No nagilimid aking ka. Kada kayo kinimanong mga alfeng. San apod no anatayon ti inam. Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Apay adiyo pinagawid. Ay kwa. Pagawid tumot ayin tun maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayuta. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae ngamin iti. Anya? Ni, daytoy tayo in-accept ko ang friend request di kaluna na. Apay nga tanga umaw-awa. Batak man. Hello? Hello, Alfie. Di mat si katay putot ni Berto Lumilo? Ha? Uwan na. Apay ka day? Ay si kangagpaiso anak ko. Ha? Sino kayo katingrana? Ay na anak ko. Ang sarap ta kumatado di kayat kung may bagakan ka. Agyaman akta nasarakan ka matlaang dito social media. Ha? Sino kayo kuna? Ang sarak ta kumatay sunto ti panang ibagak iti kina siya sinok barok. Ang sarak ta please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo. Apay naglibak kayo kada kami tatang. Kunayo anatayin ti nami. Ngam si bipyag pa'y magayam. Kat ti dimi ammo. Agduma pa'y gayam ti inaming agkabsat. Sorry anak ka. Nagbutingak nga men. Amangan mo sa pulin nyo ida. Kit panawan da ka. Manuatawan ang nagilimod kayo kada kami. Una yun tayo tala namuan mitipod no akin na tao may tatang. Pakawanin da kumaanak ka. Kit tinasakit. Nalaing kayo agdilaw iti padayo tao. Akasla na hus-hustuan kayo. At damot gayam na lidem ang napalabas yo. Talo kami maggayam nga nakyaw. Kat pasig kami amin nga inauna. Tagduduhuma ti inami. Ijak ka man no sa dino tayan ti may sapay akab sa tiyaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan ija abroad. Isungawanin damag ko kadakwada. Ibagbagayo adya asawak ti Chickboy. Ngamda kayo matgayam tatang. Hindi na ita, saan itan? Ay, mala. Di mi kaya tigumura ka na kayo. Iso baybayaan yun dayta. Tinapatag. Namuan minti pudno aki na tao ming agkapsat. Pakawanin da kumanak ko. Sure, nung nagilimod ka na kaya. Kaguradak sa amot tindagitan na kunanang. Ay kat no kastaman bilang normal. Tanga may nagilimod ka. Natangkan to ti ulam. Imbagak pa'y laido bingdangay bagamon tagpaisaw ngam dinak madangdanggan. Ita mo ka kay, di da mamuan ti pudno kinatao da. Yung kilaat mo na nagparik na nagitiin nada. Itata naman dan ti bulok mo anyat makunam ngay. Mababainak nanang. Ngamen, dinildilaw ko nagitasawa da. Paseng agkakamade timbagbaga kadakwada. Ay na, mababay na katalagan, nanang. Madi nga mintikas ta nga ramid mo. Sakbay kumadilawam ti sa bali ataw. Kita ampay nga umuna tabagem. No nahustuan ka, no saan? Tanariga timang lamo titibu ko da sarita anak ko.
Kunak no ginurad ako dagiti anak ko ngam nagbidutak. Tamanipod nagpakawanak kadakwada, kanayon dan nga agpasyari di balay. Kat inawat kumatan dagiti asawa dakas manugang ko. Kat naragsak kami na sa nga pamilya, nang runay tatadon dagiti apukok. Alakastan, ti kabsat wano gayem mo, Berto. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, naragsak kabaro at awan tayo amin nga awan labas. God bless! Manang Biyanan! Hello gagayam, manipod iti gayam yo, Jenna Almoite. Makablaawan kayo amin itinarag sa Kapaskwa. Merry Christmas kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sat dodong saan naapod no anagan tinta ipatangatang wano idrama ita. Ngamsakbay na, makablawa mampay ni Dominic Manibog, Flori Castaneda kani Lovely Agtarap Valdez. Kastiman ti kunani kabsat dodong, dear manang biyanang, at the live-in partner ko, kat adadwang anak mi. Ngambaya ti panaglabas tal daw, at da nakaibaw-ingan ti imatang ko, kat gapoy ti daytalim mamiisak iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, naglamin man ti panawanan dodong, panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamampay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang puta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas, tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, dudong. Mangtid kakit din iti ulas, nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya konti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya, apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya ako na. Anya, Adan sa mo chicks dyan anak yun nanang. ay, Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag, anaimbag. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamo gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman na. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime mak iti trabaho na nang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak na nang. Makituro kak dito yan. Tamasapak tulang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigod nagkakaulis tayo, takala at adinan kayat, ti makikaulis kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Maumuma ko ni ti ugali dyan manugang yun na. Kano nagsingput jay asawam, nasikaso kada kayaw nga aga-ama. Wala nagngiwa, managatapay. Marabyanak labasit, nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamuingamino na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang, pangasiman mo.
Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road, awan, nanang. Nagturo kami di rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang nga ro di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Apay nga ro na di ka nagawid di rabi Apay naturog kay Jay. Narabyan ka siguro man na niya. Iso di ka nagawid ditoy. Apay nga kasta kamot kan Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Ibaga man tagpay so, Dudong. Maumuma ka kadikan niya kon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldawon. Matrapik ak tumanin. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Alalalala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito, Yuan. Awan overtime mo ita. At ako ma, nagpakada ak manan. Takayat ka ama ka din na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rodan kang kuana. Sikat kayat ko ka din na, Jenny. Ano pa lang arutiar aramidem. Sinaamun ajag gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laeng, Jenny. Namnamaag day tahan. Well, sikat kahit ko ay altar. Sikat kahit ko akadin na itaag na nayon. No, kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uwan ko nang larod. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, When ta idinaturog dito'y balay, adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya? Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapuan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. Ano ko na mga agbababay? Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawaan takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Kada kayo pala ang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pala gawid ija balay. Pakikumkumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arud Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nanang. Pagsugal na? Kaano pa'y nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. Alakit din. Alaan yung ti kwarta, tamapana ko. Diya akong nagpakada kini Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay ngayakas jay anak yu, tatang. Napanak lay jay palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko.
Damdamagan may, ngam di na sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit ngay na mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Kano ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron na kasjay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti na bayagan nga atap ko. Adan babae dyan akyo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino te ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan akyo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyonak. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga rod. Ngamti mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan ah? Sigurado amang riribok day jay. Sapay apera day jay babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makitan to, Jenny. Ano kas ano, dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman at dudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwan nanang. Adan nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no ang nagbakasyon ta anak yun nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatak nanang. Ha, Mapanlakit din tay atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. awan mo't namnamaag asa nga ilik itahani. Asino nga ro deta ngay? Ay, bayam, inaklaangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga daka dito'y Ana. Hani tarupam. Amay ko. Ana, pangasim ha. Di ka agiskandalo dito'y. Kung nagtupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kaste kanyak dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat no agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya. Wen manang, aklonem kumatigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanaw. Ta sana sikat ti kasarsaritak. No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong? Supurtarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayatenin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awaden! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatek ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Ay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpad. Awan makunayo kan kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijayin ti pagnagdanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawa mo. Mabutungak todo. Saan? Kabutang naklay jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalay sa. O sige nga, Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang
Kasla masadutak mo agtrabaho iti mall. Makabannog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga ron, agyaman na ka. Agtagibalayak langan, Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Nay, apay ngay asika ti agin innaw bakay? Sika lang aro din tinaglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anyang iti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong. Inak ikanit allowance na kita anak ko, Jenny. Anya? Ay, saan? Iti anya agapupay lang kam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipaw it ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny, Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ijay lugar mi. ay saan ha? Saan ka di aday tasinsinat ibagbagam, Jenny? O sige. Yakon ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige. Taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amapan, Jenny? Apay ngay takala nga gawid, Jenay. Kan ururayak ti pawit mga kwarta ngamjak mauray. Di kalamasyan ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnod da pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon tagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta. At dali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa kan maikatlo, sabali mo ti amada. Kat dagiti mo't maikapat kan maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya, kunak man no balasang ka. Kat balasa kang muta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya. Di na kun kayat. Tanaamwamon nga adalima nga anak ko. ang kukwa. Saan ba't kidi? Naklatak-laang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaang ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min, Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikasok kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam, saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad-adda pa yadyak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana.
Saan ngagpampanunot daya dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Ander samo nga minjay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya di anak ta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtod apulos di anak yo iti para ka dagiti anak na. Ay, hawin nga rod Jay ke saan na apo to hindi supportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka da nanang ko Uray tad datay burido kakabsat mi ang katulungan da mga sikaso ka dagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iti pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Inton bigat pelang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumulakin ka apaman ang makaawidak. Ay na, jak makaura yan. Inak makichenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkan to dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumuludak man pa iti bagasyo. Tasukatakto no adda kwarta. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa'y jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumutin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngamjay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Nene, awan nagsasaur Di ko na yun. Jak makadlaw? Ay, di nakpadpadasa na. Isumatla ajak mga abang. Tadag sasaor. Jenny! Ha? Dodong, apay nga da ka dito Isumot la nagbit ang may bus ti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagiti dandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Diyak kay tadda ka ulas na. Naglawa mo ti ulas ta. Sigod mo't nga kang kaulis ta. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga rod. Dodong, kano nga'y nagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Idi dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag kadagitan anak mo. Iso nga isublim itan kadagiti dadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatagdagiti anak ko ngamsika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo.
Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laang tikayat ko ken ka? Si Mangpit kanon ni Ana. Ingka pa siya rin Mga no adda pa'y tsansa ama urnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo ana imbagday ta, anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan, anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamot, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart, who is that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Saan? Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon. Nalpay ta abaga kiti daydi kanito gapu iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami kani Ana, ngem saan mat gayam, tadan foreigner na. Ket nagkasarda, ket nadan day ti duangan na. Bimawi akmet kadagiti duangan nako, ket mangmangteda kiti suporta kadakwada nga oray ammo kanapintasen ti biag ni Ana. No malagip ko tinapalabas, agbababawi ak, gapu iti naramid ko kani Ana. Kadita agmay may saklatan, tadya akong nakirelasyon, tayong pa may sakon ta atensyon ko iti trabaho. Ken kadagiti duang anak ko. Alakastan, tuy kabsat mo nung gayem mo, Dodong. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless iti tunggal maysa.